米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。你巴弗利安努高瓦斯啊，嘎鲁法海啊拉风，主所赐的丰盛产业。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达啊米拉亚多苏阿的努高瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以菲索萨嘎兹在啊之方，法鲁古沙法啊杜谢尔苏尔萨。Milungot haja kako to kawas a papifuhat to mata no falujua namo to sakafanaaw namo umaan ko lalayapan a pafalujuan to bitahitlang ningra itamwanan ato tatlakalufa ko nihaytlaan ningra a sapafuri to finaulan ningra a lafong saan。以弗所书第1章18节说：“我也求上帝开启你们的心眼，好使你们知道，他呼召你们来得的盼望是什么，他所应许给他子民的产业是多么丰富。” Salikakaaw, ano pamutag kita tunuh kalan a lafong honi-honi a tangood ko sa kaorip ladagsaan kita. Nikaw rira, ano pamutag kita to kawas ano masa maamaan ko orip jiri halay ko orip ato rahkal ko falujo saan ko nika pasolin no falujo ita。如果我们定睛在世上的财富，也许常常会觉得生活有所欠缺、困乏，但如果我们注目向神，无论在任何环境中，我们都会感到生命平安，心里知足。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangaw matalif ko pulong no maamaan no hakar. Nika mapafrito iso kako to masafalohay a orip a matatulong a malawawa kitakit no miso o talamanay a saay ka lasawar a mitlautsay a sa pakalamat kunini saan ko pasolin no falujo ako。主啊，世界一切都会成为过往，但你已经赐给我新的生命，配得成为你国度的儿女。我确信这是充满荣耀、永不消失的祝福。Pakai ni i dalam anay angangan nutabang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。